هاليلويا. نلقاوكم اعزائي الاخوه مالتين واوتشين. الليله قال مساجي يخرج من كلمه المولاي نمن لدي الكلمه حتسترتشياك حتتشالنجياك باش تكبر وتفتش الكلمه. هنطلب طلبه واطلبها معي من قلبك انت وكل واحد يطلب معي. مستر أديس كلمني الليله من الكلمة القديسة تياك. ينالست لنرشيف الكلمة تياك. وقعدت تكتر ما نرجع نكون لستس اكتر. نديكيارا لين عندي داك البيبياتيك لين عندي ينكاباتشي داك البيبياتيك لين كاباتشي ولين داك البيبياتيك لين. الجلوريا تياك مسير سبيرتو سانتو مشيني علمني واتيني ريفيلاتسيوني tal-verità tiegħek. Amen. Ħammorru fi ktieb tal-Luqa kapitlu 4 u ħankompli fejn bdejna il-ġimgħa l-oħra fuq it-titlu kien ħajkun number 2 llum, it-titlu kien bħalma Ġesu bat li bħalma Alla bat lil Ġesu. Ġesu bat lilek, kulħadd iħares lejn xulxin. Ara t-teġid li ħadd ħares. U għajt il-dak taħdejk, Ġesu li l-ek batek, bħal malla l-missir, bat li l-ibnu Ġesu. Amen. Xut minnkom saqsejtuni fejn jaf l-iskrittura. Ara, darba l-oħra ikkwotajtilkom il-lum ħanorijilkom, morru fi ktib ta' Ġwanni 20. Din l-iskrittura li mod radikalment bidlitli kif nara l-Vanġelu. By the way, dik kienet waħda mill-ewwel kliem li Kristu naraw jgħid fil-Vanġeli. U nemmen li kull min huwa onest u sinċir, iħobb il-kelma tal-verità, iħobb il-verità, nemmen li dil-kelma għandha wkoll tbiddel lilek. Isimgħuni sew qalbkom kollha, b'widnejkom it-tlieta l-huma miftuħa. 1, 2, 3. Isimgħuni sew. Aħwa niċċassa kemm nintaqa' ma' Kristjani apparti l-eżiż aħwa nintaqa' ma' bosta Kattolċi li nħobbhom u Alla jħobbhom iktar minna żgur u iktar minni. Imma nintaqa' ma' ħafna Kristjani li waqt li jiftaħru li huma Kristjani, aħna maħniex Protestanti jew Ortodossi jew Kattolċi, aħna Kristjani. Tajjeb. Imma nintaqa' ma' ħafna daw l-istess Kristjani li l-Bibja ma jafuhiex. I'm surprised. I'm surprised. Għaliex ċertu affarijiet huma basics aħwa. U ninnota ja ħasra ħafna jitfixklu fil-basics. Tiftakar Pawlu fit-2 Korintin kapitlu 13 qal żommu s-sempliċità tal-Vanġelu. Amen. Issa jiena toġobni li tistudja l-Greku u l-Hebru, imma l-importanti li tkun taf the Hebrew of all Hebrews. Għax u jagħti r-revelazzjoni. Amen. Imma isimgħuni aħwa. Please, meta inti tiġi l-Knisja, meta inti tiġi l-fellowship, meta inti jekk inti tarani fuq id-dar, pereżempju ħafna nħobbu jgħiduli għax jiena ma nitlibx wieħed bil-programmi tiegħek għadhom qatt ma ġew il-fellowship. U tafu l-iskrittura tgħid li titxierek. Alla ma ħalaqx way kif taqdil il-Kristu għalik, hemm way li hija l-istess għal kulħadd. Mela titxierek. Anke intom li tarawni online. Grazzi li segwu tuħdu pjaċiru tidbirku. Imma dawk li intom tistgħu toħorġu, bħalma toħorġu għax-xogħol, għall-groceries, għax-shopping u whatever, oħorġu biex tisimgħu tfaħru lil Alla għax jiena nismagħhom fuq il-YouTube. Aħjar mhix xejn, imma mhux biżejjed li kieku l-Knisja kollha tagħmel hekk m'hemmx Knisja. L-iskop tal-Knisja jispiċċa. Amen, kulħadd jagħmel li jrid ar-rasu. Qed tifhem mela Alla għandu struttura, jasaltna u għandu struttura. Issa, ħammur għal-punt rigward ħafna Kristjani, nemmen onestament il-Bibja ma jafuwix. Issa, intom tafu li nitkellem ċar, ħanitkellem bil-mħabba, ma ħanitkellem ċar. ħafna assessin ma jafuwix il-Bibja. Pero ħammur in-naħa l-oħra tal-kamp, anka ħafna pastors ma jafuwix il-Bibja. Bis-serjetà ngħidilkom aħwa. Tgħidli allura int biss taf għall-Bibja.